باجاری خوزا ده هر چردم سالان ده جاوی گشتیاران گشو تیر دکه. روزانه گوهرینا رنگ آوه پچروسکا روژه دبینه. تو بینیشی کو نافچه جه بالکشاندنا گشتیاران و لطایبتی جی ین کو لدر بیوانه دین. ده هفت مهن دستپیک این سال 2022 ده 225,000 گشتیارین ایرانی هاتنه باجار وانه. بگشتی جبر کو باجار وانه نزی ایرانیه گلک گشتیار تینور. وان ایدی زدتر بنابو دنگ دبه بگوهرینا کشو هوای. یک جباجارین کفنار و مزنین باکور کردستانی. زیدهی 318,000 کسان لدیجین. لسر عردکه به برکت یا چاندنیه و لکیلکه دریای ویا نافدار دکبه. گلک هنجد دسته و دهنه جبوکو گروا بدوی و چیروکن بالکش به باجار نافدارین جهانی را بکن. پشتی کمکوژیا ارمنیان ده سال 1915 ده نها هموشین ینوی کردن. دبارا خوشی جه چاندنی و گشتیاری دابین دکن. بریا زاین 3000 سالان دست ورارتویان دا وان هاتی آوا کرن. ناوی وی چاقه ناوی وانه جی توش بایه. جرا دبیجن توش با ورارتوی. ورارتوی جه ناوی توش بای تی واتای والا تی روژه. باجار روژه. تایبتمندی ورارتویان لسر جوکن آوه آنجا هم بیجن اندازیاری آوه هیا. دیروکی دا هر زده به اندازیاری آوه تن ناسین. یادن مثلا بو و میناک و در کانال شامیران کانالی هست جوکا شامیرانی نافچه پاییز آوای دست بیدی که جوی در حتی نیت نوا باجار وانه در باسی نوا گولا وانه دبه. Şimdi biz bunun farkındayız. Belki böyle bir ام نهاد بهیزن و ما في خلقية هيا جيكو بفكرن غرافا اختماري گرنگترين جهه وانه لنوسايا ملوانه بريا پیش برکه فوتوگرافیک و جارا یکم بو مال دارخست مخواست ویت گهشتنه بگوهرینن دماتی گوتن وان افتنه تی بیرامکو پسیکن وانه پنیر وانه کلها وانه و گرافا اختماره لبریا پیش برکه فوتوگرافیه دهیاما روژه دا به 256 فوتوگرافرین پروفیسیونل را در فتامه گراوا لسر 16 هیلین جداین باجار هبو. ده هر روژه که دا ام بچار آلین جدا و دچون. ایدی گرو وینا گرتن بردوام. جخوا اف وینا زیده تر بونجی لیین هاتنا نامزد کرن بر همه 4 روژان بون. وک میناک نافچه باشقله عزیز توماس دیرا سید توماسو گند ایل جهن گشتیاری ین وانه ین هری گرنگ اون. aslında Van'ın en önemli diğer turistik alanlar. یکمین تفگرا گشتیاران بسردان کرنا گوله دست پیدکه که وکا گولا وانه تیو ناف کرن. دناف برا پاریزگاه وانو بدلیس جهدگره. هروها وکا مزنترین گولا سودایی لجیهانه تی هشمارتن. روبراوی 3500 کیلومتر چارگوشه جهوی هری کور 451 متره. Turkuaz bir rengi var. Tam bir turkuaz renge sahip. آوا وی پاقج و زلاله رنگکی وی خوشک هیا
تدکاری روژانه گوهرینا رنگ آوه جبر تیرێژên rojê bibînî. Ew guhertina reng festîvaleke pir xweşik e dîmenan e. Bedewiya rengê golê û bêdengiya avê dema tev li tîrêjên rojê dibin, tabloyeke bêhempa pêşkêşî derdorê dikin. Xasma jî li peravên başûr û rojhilatê golê. Ez li Tirkiyeyê çûm gelek ciya. Tu cî wek vê avê paqij û wek vê avê temîz min nedî. Turizm olarak tohta insan bên vê dirayê xwe berzaden bivînin. Hem pere hindik û xizmet pir. Perê me ne zêde li vir nare. Ama xizmeta wê ji ciyê Marmarîsê, ji Bodrumê, ji her derê xweştir e. Tohta insan bên zaten xwe veya bivînin. Van'ın popülaritesinin artacağını düşünüyorum kendi adıma. Özellikle bu iklim değişikliği. Bi baweriya min her ku diçe wan bêhtir navdar dibe. Nemaze bi guherîna keş û hevayê. Ne tenê ji Îran û Iraqê, lê ji deverên cudayên Tirkiye jî serdana vir dikin. Dibînin gola wanê navdartir dibe, çimkî li aliyekî erd hertim germ dibe. Û pirsgirêka avê xelkê bêzar dike. Vê wiha kiriye ku geştiyar berê xwe bidine wanê. Yani turizm çok önemli bir Bi yer. giştî li Wanê geştiyarî xwedî cihekî giring e. Lê wan dê sewalkariyê de jî cihekî giring e. Bo nimûne, nêzîkî 4 milyon heywanên biçûk hene û yên ji wan cihane ku herî zêde ajalên biçûk lê hene. Em dibînin ku li Wanê berhema çandiniyê bi rêya xaniyên plastîkî zêdetir bûye û dê bazirganiyê de jî giring e. Deriyekî meyê sinûrî bi Îraniyan re heye ku hêdî hêdî bazirganî têda ferbepêş vediçe. Yavaş yavaş arttığını görüyoruz. فلامینگۆیان وانێ ئەو تەیرکێن سپی یەن کۆچەر سەحرا خوا دبن باسکێ خوا دەبە دشێرن ji ber ku di dema firînê de rengê wan dughere serpirteqalî. Flamîngo hîn bêhtir giranî û navdarî dane şîniya behrê. Di demsala havînê de ji deverên Bakur têne Wanê û di demsala payîzê de jî berbe Efrîqiya koç dikin. Ev flamingo koçberin. Çünkü koçberin. Salê du dana têne wanê. Bona geştiyariyê jî tên ama taybet bona kişandina wêneya wan gelek hunermendên wêneyê têne wanê. Salê du dana têne wanê. û wê derê wêneyê wa dikişînin. Ji bilî wa cukêdî ji henewana jî dikişînin ama taybet bu flamingoya têne wê derê. Flamingo jî hûn zanin ber ku ev ava verdixwin xwe ye, xwe nav de heye. Binê perê wana sorin, an jî porteqalî ne, narincî ne. Milê de jî spî ne, ev jî taybetmendiya wê ji ber ev xwe ya di nava avê de ye. Sulava Muradiya ڕووگەها هەری دڵخوازەیە 4 دەمساڵên گەشتیارە. حەفتێ و 5 کیلۆمەتران ji bakurê Rojhilatê Wanê dûr e. Lê xwezaya wê ya xweşik hîn bêhtir wan ji dilê mêvanên wê nêzik dike. Sulav nêzîkî çemê bendîmahiya dicih digire. Ji bilindahiya 15 metreyan av jê diherike xwarê. وێ دەما درێژ و ئەس لە تورکیا ژیام ئەس بێتر لەسەر ڕۆژئاوای وڵات و دیروکاوی یا ئەوڕۆپی شارەزا بووم. مخابن ئەس لەسەر vê beşa welat kêmtir dizanım. Bêguman min li ser Kelepûra Urartu û şehristaniyên din dizanî bû. Lêgava ez çûm û zexaneyê û Kelhawanê ez tê geştim ku ez pir hindik li ser dîroka Wanê dizanim. Muradiye şehresi az önce işte Başkale travertenlerinden bahsettik. Hay ama jî heye ku bi rêya gihiştina bi Sulava Muradiyê pirsgirêk hene. Wek şaredariya Wanê em di wê parastiniya da jîngehê vejandina zêdetira geştiyariyê û her wiha giringîdana bi avakirina tualetan ji bo geştiyaran karekî pir baş me kiriye. Tu dibînî jî ku navçe cihê balkişandina geştiyaran û bi taybetî jî yên ku li dervey Wanê tên. Yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Fakat Vanlıların
دنوا خلک وانه ده گوتنکه بربلاو هیا کد بیجن ایرانی بریکن مگرم دکن. لگوری آمارن شارداری وانه دهتر جسدی هشته گشتیارن و پارزگه شروش حالات کردستان و ایرانه نه. ده هیاما 7 مهن 2022 یانده 225,000 گشتیارن ایرانی هاتنوانه. افجید دمکه ده کو ده 7 مهن یکمین سال 2019 ده نزدیکی 400,000 گشتیارن ایرانی هبود. بیشتر از شهرهای غربی تهران میان اینجا از دخوازم بیجم که بهتر جه باجارن روژاوای تهران خلق تینور جه توریز اورمیه جه پرانی باجارن گشتیار تین چمکه از لور دیجی ما و دزانم که خلق جه همو باجارن تین بگشتی جبر که باجار وانه نزی ایرانیه یان دکارن بیجن که لکیلگا ایرانیه گلک گشتیار تینور. میشه گفت دقیقا بغل دست ایرانه، به همین خاطر مسافرین خیلی زیادی از ایران میان اینجا، از همه şehirler تقریبا. Daha çok işte Van'ın hemen doğusunda. Vega geştiyar herî zêde ji Îranê tên ku di kêleka Wanê de ye. Beşek ji wan jî li Bakurê Iraqê berê xwe dine gola Wanê. Bêguman bi derbasbûna demê re guhertin çêbûye. Di salên heştê de Wanê pêşwazî li 100,000 heta 200,000 geştiyarî kiriye. û niha ev hejmar mixabin di navbera 25,000 heta 30,000 de ye. Ango berî nêzîkî 30 heta 40 salî heta nêzîkî 50 salî hejmara rêjeyî ji sedî 1.7 geştiyarên ku serdana Tirkiye dikirin, serdana Wanê dikirin. 1.7'sine denk geliyor. Yani Türkiye'yi ziyaret eden her 100 kişiden 1.7'si Van'ı ziyaret ediyor. Yani Van önemli bir yer. چون که من خودم توی کارهای گردشگری زیاد بودم جدا از بحث دیجیی چمکی از بخواد نوا کاروباری گشتیاری ده پر چالاک بوم. جبلی مجارا موزیکه ما اتمسفرین گشتیاری ین جدا جه ایرانیان را چه کرنه. هر چقاسی از نها تن کار موزیکه دکم و دیجی یا کومه ما lekomin me yen geştiyari yen taybet ji bo İraniyan hebûn. Dolayısıyla bu amaçla geldikleri zaman parayı çok dert etmezler, harcarlar. Kesên ku bi vê mebestê geştê dikin zêde guh nadin pereyan û di xerçkirina wan de destvekirî ne. Bi taybetî hatina geştiyaran ji welatên Ewropa û Amerîka û Japon û Korya Başûr. Van gelek pere ji bo Wanê bi dest xistine. Lê niha geştiyar zêdetir ji bo derbaskirina demê û kêfxweşiyê tên. Wek mînak, geştiyarên ku ji Bakurê Iraqê û Îranê tên zêdetir ji bo derbaskirina demê û bazarkirinê tên. Lê çima Wanê hildibijêrin? Du sedemên sereke hene. Yekem ew e ku wan li gor deverên dinên behra spî erzantir e. Ango nirx li wir girantir e. Ango ev der li gor Stenbol û bajarên dinên li ser deryaya navîn erzantir e. Sedema duyemîn ev der nêzîktir e. ماسیên darex, kefalî û keledoş. Ew xwarinin ku navdengiya tam û çêjawan sînorê vê parêzgehê derbas kiriye. Ev xwarina keledoşiyê ku xwarineke taybet a bajarê Wanê ye. Giyayê pencarîskê tê de heye ku em bi xwe vî giyayê ji xwezaya Wanê berhev dikin û li xwarina keledoşê zêde dikin. Em bi destên xwe van amedekariyan dikin. Îcar ez dixwazim ji we re bibêjim ku xwarina keledoşê li Pakistanê xelata yekem wergirt. Pêkhateyên wê ji van pêk tên nok, genim, nîskên kesk, rûnanivîşkê, biharat, nene û bîbera reş. Keleha Wanê. Keleheke dîrokî ku 5 kilometran dûrî navenda bajêr e. Yek ji şûnwarên dîrokî yên li ser asta cîhanê ye. Keleh
دکاره توای نقشه باجاروک دین بر دست میوانین خواه. لگل گروا اختماری دنوا لیستا دمکیا شنوارن دیروکین جیهان ده هاتنه تومار کرد. urartuyan şaristaniye ki pir bede û pir dewlemend ava kirine ku ev 3000 bermehiya ve hiç winda nebûne. Ê ku winda bûne yani yê mayîne sadî belkî 10 mayî be, sadî 20 mayî be, sadî heftê winda bûye dîsa hemûyê wî wê çavê ne. Belkî ji wextê Osmaniyan an jî şaristaniyên din çend mizgeftek mabin. Ama kelle hebe, jok bin, golên aveyê destçêkirî bin, hemû jî niha li ser piyanin, hêja xizmeta millet dikin, hemû jî ji dema û ratuyan bo me mîrat maye vê derê. Şimdi biz geçmişten bugüne Em ji salên heştê û nodan ve çavdêriya rewşa geştiyariyê ya wanê dikin. Ve çaxê geştiyar ji welatên Amerîka û Yekîtiya Ewropayê dihatin. Wan gelek tiştên baş diyarî wanê kirin. Wek mînak, mirovên vir têkilî bi cîhana dervere danîne û vekirîne. Di demekê de ku li gelek cihên Tirkiyeyê geştiyar mîna gef li ser zarok û ciwanan dihatin mêsekirin û hatiye gotin ku ew adet û rewiştên zarokan diguherînin. Lê şêniyên wanê ev yek wiha nedîtine. Lê ew wek mêvanekî ezîz û kêrhatî dîtine. جنابا شکفتکی دردکوه. آوکه سپی کو دسر ملو ستوی زناران را دهرکه چمه مکوسه. کناویوی ترکی بهچه سرایه. یک جه چافکانین آوا چمه دجلایه. بدرجاهیا ریچکا آوه چند سیرانگه آوا کریه که او یک جی جوانه. آوه کی خوش الا. هر روز ایندان داملای آوا جنت کفته ناویدان ملت هر درکی دیتا لها گشت دیتا تماشی بی آوه ملت هیزانی تین دیاربکری تین سرت تین همه داری تین لها بونا گشت ادنی ام ادنی هاتمه ام خواه ادنی هاتمه ام همه هانا دواته امی بچینه هیزان بگگی بنا ادنی صبح بیشتر هیزان دعوت کرد و بیکا خواهی بیشتر دنی آیده باره گورا هلبس وان کردی نافدار فقط تیران. حوزان وان کو یک جه شاه سر نوی ین ویجهی لوراندنا آف چم جهوکو جوبارانه. دما کو تو دخوازی گورایی ببینی هفدم تو گشتک لناوا شخو شنگترین گندواره ویده ورژی دیکی لنافچیا مکسی. هەلبەستێن فەقیەت تەیرا یاێ گاێ هەری و ئەم بێژن دەوێ مێک و دەنگبێژاندا زێدەباری دەنگبێژە هۆزاناندا ئەم تشێن بێژن ئەی دیلبەرێ ئەی دیلبەرێ قامەژی مۆم و فەنەرێ ئەو دیلبەر بەس چ مخابن ئەو ڕێزکێت وێیت خۆماڵێت ڕەسەن نەهاتینە بکار ئیلاندنێ ئەو هیچ باش داماینە و چ مخابن هەر کەسێک ژی نزانێت کو ئەف یا فقیه طیرانه لیلیادر بنی وزی چومه جمه بشرکا شوتی آخ دایر بنی وزدا کتی آخ زبرام تیلی گشتیار
بەر بە گراڤە ئەفسانەیی یا ئەختەمارێ بڕێ دەکەون. 25 خولەک ڕیا کەشتیەیە. Bi salane ku grav çîroka evîndariya şivanekî Kurd û dotmîrekî Ermenî ya bi navê Tamara ji mêvanên xwe re ve dibêje. Li gorî çîrokê, gava şivan dixwaze xwe bi avjeniyê bigihîne, jivana heskiriya xwe di avê de dixeniqe û diqîre ax Tamara. Ew jî evîneka mezin bû û geleka stratejîka tehle jiyanî. لاوەکی دەما مەلەڤانیا دەچیت و دابگەیتە کۆ هەژێکەریا خوا و بەس مەلەڤانیا شەوێ دەچیتن ئەو قالاوەکی هێزە و مەلەڤانە ئەو فندکێت تلکێت شەمال فندک ماڵبات بێت حەسیت و ئێدی ئەبەرێ یەکیش ڕەخێدی تێتن وانێ دەدا بەحروتیتە دێرێدا و vê keçikê bînîtin ew keçikê hesin ew ê momikê reş dikin tamrînin ew ê findê û kurek êdî riya xwe berze dike ka çawa çîtin destê wî şil dibin xereqin bîtin ava bihrê da û êdî canê xweş destetin. Li giravê dêreke bi nav û deng bi navê dêra Xaçê heye ku sala 915 Zayînî ji aliyê paşayekî Ermenî ve hatiye çêkirin. Di demsala biharê de bedewiya darên behîvan. Di demsala havînê de jî tevlîbûna şîniya esman li gel şîniya golawanê. Herwiha di zibistanê de jî bi lixwekirina perdeya spî wêneyeke pir bedew dide deverê. Sala derbasbûyî 130,000 geştyar serdana vê girevê kir. Emel Suran hat Diyanal Kurdistanê û me totiya Aqdamoret bêne ciyekî qedîmeyî dîrokî ye piştîngî jî xizm û keçkorên me lêre dige xizmat çîn gerên ser ciya û wan behra wanê gula wanê dewrûberê wanê çoyet wanê gelekî xweş ew gelek keyfa mirî pê tê. Yani Urartu nasıl bir medeniyet? Geştiyarên Ewropî ji bo ku paytexta Araratê bibînin dihatin vir. Araratê şaristaniyeke çawa û bajareke çawa ava kir. Gelo vêga mirovên vê navçeyê çawa tev digerin û çi tiştekî wan heye û çi cûre pabendiyeke wana olî heye yan çi nirxekî wanê folklorî heye. Kevirên ecîb. Li navçeya Başkala li gundê ya Vuzlerê dîmena Dilber ya çiyayê û burcên zinarên ku li ser piyan rawestiyane. Geştyaran neçar dikin zêdetirî 100 kilometran ji wanê dûr bikevin. Bi derbasbûna salan re kevir, ziravtir û tûştir dibin. Babe, baran be, tiştên din bin, dema lê xistin binê wê diqewire, serê wê wisa dimîne. Serê req, serpiya dimîne, binê wê zayıf dibe. Wisa ew berhem derketiye, berhemekî xwezayiya sürüştiye, wisa derketiye. Li wê derê germav jî hene, germavên jêra dibêjin traventel. Dema av derkete ser rûyê dinyayê, ew kirêca nava avê da zihal dibe, wekî berfê spî dike dimîne, wekî hewzan dimîne. Bi hêsa xwe ya nerim, girekî kevirî qul kiriye. Sulav û kaniya bêhempa û kevirên wê yên spî, ku hembêza newaleke kesk de cihgirtine. Gundê skans kirine tabloyeke sersamker. Ev dîmen nêzîkî 140 kilometr ji başûrê Rojavayê Wanê dûr in. Biskilêt van ji wê rojê ditirsin ku derya rengê xwe yê şîn ji dest bide. Salane festîvalekê li dar dixin û ji geştyaran re dibêjin. Ji kerema xwe re geşta xwe bi paqijî biqedîne. Ew piştrastin ku qedera bajêr bi qedera behrê vegirêdayî ye. ما 4 نفر هستیم از ایران شهر تبریز. Em 4 kesin ji Îranê hatine û em şîniyê bajarê Tebrizê ne. Me biryar da ku em beşdarî çaremîn festîvala li derdora Gula Wanê bibin. Duruşma me ew e ku Gula Wanê qet qirêj nebe
و ئەم گوڵاوانەیە هەرتم برەنگی شین و پاقش ببینن و ڕادستی نفشێ پێشەڕژێ بکن. و همیشه دریاچه وان رو به آبی و سالم و تمیز ببینیم و تحویلش بدیم به آیندگان. لوی باجاری خوزا ده هر 14 سالان ده چاوه گشتیاران گشت و تیر دکه. لی بهار و هاوین سولاف، کانی و کسکاهی و گل روژین تاین هری خوش جتره نیویسینه.